na murder case Saturday na me kan ho asem in fact idea isi na mpem bebre no ya na de tama no sipa koye be mane ne yire ana be mane ne mpena. I think say sa area ni here some research to be done. Bibi wo generally e wo mememu a se yesusu se obi de no ho aka obi a ye do no ana ye penu ana agudi aben na me ka se me konsa wemu na me ne wo mo twetwe nkomo obi a bebusa ne bi o se nya me yere ne kofa be ma obusa we o se nya me yere ne kofa be ma obusa we o se nya me yere o bebre and ono so anto ne boase. Yes, bebre over 80% of memo mo committing murder no ya na ye infidelity. Chase me who the scientific idea but yinya kwanya bia ye ka kire mema se ya wo mo nto mo boase enim se ya you know obi wo hono mo a to da bia ye ka de sere se o hwede ye wo yire ye wo ana wo mpena bi wo de ne ye no wo kokua mu the idea say he has shared that with someone obi susu ye bi ebi wa he kwa na wadun ye se say ni pa no kra no or yeah, any more man not than you. Yes. So that ego, yes. Member no that ego ne way money. Na mini apeni unim say ya na be too mafo say. Oni be mati na furniture no hu a jano. O pacha o sen kra jai. Oh yeah, bema. Yes. Oba fa wo bema chi ana. Yes. Say we oba na wo fa ukunu ana wo mpenachi. No chiwa. It's best say you leave. Don't go. Yes. Because so, yes, would you know a bang? The ama me can say my representing a lot of people in aside cases coming from and told them as we mut me can now say year to year but ya na ye bola switcher now what the entire maybe we need to really sit down and look at it from every angle, sociological, scientific, everything. Because utie wo mo a to da bia be ma ofa na chipen utimi tena sidi to da bia wa hu se oko off that's still that so moment me nyi sa de no free it. A gentleman told me say na yire fa na chi no chi no it's been 5 years ni anytime bia e be paso ne oba ne be da no in the midst of the act ne be metimi juju no ajai absolutely na oba no so hu say sa de na ba ne tiri Omwa etimiti kwa but absolutely okohu scene bi kra na o hwe movie bi kra na eye asma kan be kan na say twamfoni bi muti ho amu hwe sini no saa de ne fempe bo se mu nyina ma afa na ni mood yes it is also oba se wo ko wiem na ye chiwa wo de opa twe ho ene ne kan boko ablase ye kwa so awade mu kra se betumi a because a member mutimi handles had less than 15%. Whoa. Yes. And the moment no beba no na e wudia ben there's a certain nexus with murder. Ko da kro obeso won ti ase say wo de ma ye wunyina echi no wo kakai na fe dia ka wo bibi kitwa bi na wo ye na hia na you two ene kotukuru ni brantan. At least that is what experience has for some of us in the legal fraternity. Yehunos. To be it me so na enka den bonse afina you know eniema odwe eniema hu ya no mu no ho de oh yes esi wi ano nu ne ho pa ebinya nu ho pa eti ya ye nhwe yie na ye mfa ya na man no society